Hakanok pai sengi jong kasitar yoyong arhaja arpun rio daki paungot ki kemi ki kpa jong ki khana puli ki lalit bantur hakmat ka kherdop jong sekretariat namar ka jingbam pen urlong ke sarkar ya ki mat jingdawa kata ban pentri kambyang ya ki bos MTC ban kit khana skul. Kini ki kemi ki kpa haka jinglit tur ki lapen sngo ba ka sarkar dang ha kini ki khndiat sngi ki baladam kalau menjur ban pentri kambyang ya ki bos MTC namar ba ki bos tam ki long ki baram matbun ki kemi ki kpa kimla ban kot bor. Kilapan paru balada ke sarkar kampen urlong kinwan tur biang sya sekretariat haringkat ki khon ki kiti ban penlong da ka jengyaki. Kani ko jong ilang goro la kambi tangkang kaman. Mangiwan naman taki kun, hakman nam ta juno. Ple lam sa. Naman taki kun. Ple ba kun. Naman taki kun la kamang. Naman taki kun. Naman diri tang mentas ngira ya wante la bunsin. Kamar bayar ya yiki benang office via sim via rajib macam di pas makan ikno iklo kena ni kam diri so sem lipang na yon ro kan makin ni dikipeduk masuk sudah itu yang kisi ini kami pa berokat Yo appointment. Yo appointment nomor pengiran dari senam ini Appointment. Imla mentasi ko lang school boot kila absen kalau kata ucapan ini ngapun manding ngapun ucapan ki aman Kita bisa wan man kapwa. hoy ngasuk tu sa tama lang kaway ko lang ni sa sabang pi ngalapun ni chairman ni na mai chairman pada yung absangan batay ngati dadan chairman dadan berokay ki minister Dan siam dengan dia kendo. Dan siam dengan dia kendo. Idai ki jongi bay berokay Nabi appointment dengan sa. Nabi appointment dengan sa. Ini appointment dengan sa. Karena kalian dong itu tak. nila apun di chairman sponsor Dia minta I not. Yo switch off na mobile. kung ki Ada parents appointment dengan lab. Ito what sick appointment mo sing nila na ang ki parents bandrong. Gila Dan berai mo man. phone number ini. Gila call, gila kontak iki, gila bapak mentas ni ong ladaki pangak ladai kim Yan yung nyalam sa nakikwa na siya ini. Nakikwa na nga nyalam. parents kim lang bagong haban wan na magkikuan Kacing mo na yun pakin kular kan ay pas mentapa lan. Ladang pemdan kebas batemai la yu mentang kebas baik mana ada Yan yung sa ilong kami hap sa ikikun. Yan yung nambang yung teriak tang bakwal mo fi banyi banyak kendo bagi mentap. andung isi sekretariat mentasi kolong kami hakini kita yo benai baladek ngila ikendu minister la ikendu ya director te ilaong hajing sisa ikendu sendiri benai mensai ilaong ilaong discontinue hau benai Januari ru ngila da BI ong discontinue balai bener discontinue lawan ikendu kajing batai jong director iong baik badai na ke NGT kakut kalau ada ong ba nem syak syu iki bos barim jadi kumbakal lo kala ya berokhat kan ya sekali gua manru tang ba kimi ki pa ki bapa sekolah ketap house nam la de kilai house nam nadu bangang adang khamret ti hadu ki kun man kile sekolah hang tai ya de ki pau de ki spak ngot ki kena sekolah kile ti pom kile KV da ka bos MTC ti nakadaw jong kakut oda ka bakam syak syu ika ya ka kali barim ti balai ka MTC kala de benthi da ka batmai kenang makan yo ayat ke bos kumjulong lang baro ti lada ka MTC lada ka department MTC minta kali aku ni ka pau ba kimi ki pa khamisi henry ka pau shay minta ka kimi ki pa ka ba pibu ka dor pila ada arrange ka dor ngingi seu ya ka dor ngi pendap iru ya ka dor kumba kila arrange last 2-3 years ki ong bakal dul kala arrange ka dor kila penhe ka kilometers ngila menjer ngila seu ngila kemit lenti bahkan mangya de ka bos tiendah kini gitu 2 months ngila yo i ka tu ka NGT te ki ong men pensang no
ti jia yu ke baja anda mengila ada ban si director la ada ban si government ki ong hana ba to ngla sai ha ketukas ngi mengiwan ke director ketukas ngi ki drivers ki la phone ngi ki ong ngilawan sai bos mash totally da menem step ho ngilawan ni kren director yang kumni ba aipor bangin training yo yaki driver phiri kru driver tinggal thai ki driver ki bala ada la qualified kila tap application kila qualified na lo kata ki driver ki ba approach kata ki ya ki driver suno ki pat yap dire jadi bayap si phongor ngiap driver namar korkum ka jingtep jongi sate shop kiwi shop perslong shpo tali ki bus ki MTC bus ki shai mi man ka step ban drop ki kena skol sate kata shop happy belly laga jong shak like call laga jong ti henry ngong phi man ha tu kas ngi bangiwani kendo director jong MTC shpo tali ki bus bat mai ka dap sai ti ho aj wadai director yi ongi ai por ngi tang sau season ngi ban I training driver henry kolong ketada ka ketien ka order ke bangi ngi yo kolong ba hadin ming lada banikran ka order kolong ba ilada pha ya kani ka order ka bi ong makum ni ngan chupen slau hang ni. This is for general information that the Meghalaya Transport Corporation MTC will continue to operate the school bus service to the designated location as usual for the academic year 2026 to 2027. However, as per the records available in this office, it has been observed that the considerable numbers of parents, guardians of students availing the MTC school services have not cleared the school bus fees for the current academic year to date. All concerned parents, guardians who have outstanding dues are hereby informed to clear the same on before the 30th March 2026. Failure to comply with this directive shall result the necessary action as deemed appropriate by the corporation, including possible discontinuing of the bus service for the concerned students. Kani kadi kawan ni managing director hendai ka katum ka siti hang ni ka pau bangila da yo ko da bakan ya kan continue ya ka bus hendai ban discontinue hendai hang ni ka pau kolong batang katum ka jingyo jingtip jonga kilong na kis pa angut di kisan span rus pa angut ki kena ki balik bedak school bus nang the kay ka baja kolong tangkhat arngut ki ba krempat clear ya ka school bus ti kita ki khat arngut kolong ba ila kerpat ba ki dei ban siu ti kata kadai ke problem na ka MTC kamne problem jong iki kimegi pa ti tangkhat arngut katum ka jing krami director menen iong ba ngila ngau artatin le si namar babalai ka jing ong jong director kolong ba iong ba ka MTC department kala do nong hadu nyaw po pralap how last year ti kai ke ba penong ya ke MTC ka bala do dan nyaw pralak ngim su thu su ki kimegi pa namar ki kimegi pa baro hina ki spangot lagi sans pandus pangot ki kena ngila dap siu ya ka by bus kaba kalingok kolong kumni private bus ubat hit ka bus ba pa school hang tai hapo kiwi opershulong na soyong kedan ka bus kata kadai khat pra kilometers ushim da ka dor ka ba khanrus pa marwe ibe khna still udang yo ya ka EMI ka by maintenance but ka by driver by monthly driver tibali ka government nadu na mau yong ngatrai hapo ka khat 100 kilometer usia mentah kat saus pak ru kemut kenang pendunang kadang dunang pisung la medur do private marwai uang bakadang ya ke biang ka jingyo kadang biang kadang la ban manage mentara ke government kam la ban ram tikani ke pau kelong baik bag government kala iben ki beduk nama ki baris pak kindon ya dan lang beduk baris pak la ka government kam la ban ram ki beduk ke bemut yu kandan ke government haning yuan kerpat yuan ut yuan nam yuan krom de bing yuan rawai rasti hang ni beduk kini kita yo bala adap ngilak krok to sing him jinjar te nama kiba phone yang ngaru kiji yang mangaru ngade victim hang to ngapdan aru ki khon ti handai kiba phone yang aki dei beki ong bai bangi ngi subla sa jan kong so bhangi mla banle ka bos tem ka rem ke MTC ke badai be ka bos pure jong government kam dei ba kum ka stem ka ba penya da ka society ke ban privatize le brok hat ki badok sai kin let ti dei na ka di ka daw la da government hi ka play la ka ailat be ki khana school kan drop no ka school ti tang kini ki jing sedang kan la da ki kimi ki pakim la ban kersan ti hamban si kimi pakin haban pendo na ka school na lo ka tam dei tang kata ka ai kalong ka baningkong kalong kum ni la da ka government la da ki yu ngai ka government mental la da ki dan khana school nong kondong ki ba pep school ki dang le iwat balik ki drop out nila da government tang ini ibarat ukam la ban yaram ngimla kan ban expect pag government kanono government rong ikan le ko ni nila da kim snap nim jing nam ji beduk besuk namar ki kimi ki pahang ni ki dei be ki ba sajjan
Namar bakot kum ka jengkran bai principal hi isu ngarong asu thu bai yong bai bakane ke school ka dei ka ba ailat bai ka beduk pasuk nama ka khamret ka bai school ru ki ba belai ki ba kinong ke central ka bu ke school banya rapi ki beduk pasuk ti ka school ka dei ka balapau ka ba baha ka ba ki beduk pasuk yok lat le man bu school ka ti school ka ba biang namar bakot oh kum haslong hi te ho ki dei school ki ba best ki ba standard ki ba high five ha henry ki beduk kimla ni ka school ke babiang ke education ke KM ke KV ke bangi ya berok ki beduk masuk ki phang tai ti na kata kada la dangi ngim yo jing rap na ko government ban si hap pep school ki khon ti nganong ipi hang ni ki dan ki ba sajan ki ba shu bla tho team ki ba shu de wai dong ki ba shu terwa wai dong hayau hat ki wan ut ki wan nam khamat jongaru ki bang to se kong to se ngin ya kren na mar ngaru ngam man se ngapang ka donut man pet dan ma ki ki yam na mar ki khon to i wai an ngot hoi ki dan ki ba lai ngot sa ngot khon ru pa school hang tai Tila dalit siya kastem tatang bay bus lapo da kisilak jisnem. Tinyasiw bay school bus ning inyasiw bay school. Lada ka government ko ang inyawad ding stat na ka school bus te. Ngin sangeno kan ka school yawad ding stat na school bus na maklarem ko bay school bus te. Lada ang bagakiw ka bay petrol ngisaw tho ka diesel ka bus ka yata ka diesel. Ngiru ngisaw tho ikata bakala kiw lut ka do. Tang ba at least ka reasonable pa din ka kador ka day balong reasonable na mabablay ba ka government ka pet. Ta ka daw ang pinga banjur hang ni kalong ba la da private marwai ula atshim kat ta khat pra kilometer nga ban sa jisian ushim khat riu ka do khan ris pa shi banai dang la ban mane dang em dang yo ban besa khot dang yo ban besa family temodul ka government kam la ban yarap ka tang 10% ru KMTC tina kata ka ngiwan khanang hang ni bangin ut ngin nam na man do pas dang ilai kendu ngiket pa bangin so la ban manage na kata ka menem step la dang shitrik menem step la dang ka school la kur malut bro ko wai ngong ipingil hap syok khat private kum to ba khado ka bus ki shu jang yo iwai artli bus deki private bus ke bus tau deki private tetang kan utang yan ngin pha ngila so sen ai tina ka ta dang iwan yang sa sisin man ta ngi kalong bait lada ngin ai bet kini ka deadline bro khat ani nya dalun ba lada la shai ka ngi ka bus ka namya ka nami na gi jong station ban lek bo ikna school na do la shai ka ngi monday ngile shai SPT sha thing yong ban si by bus no naman nang tingi la yo ko da ba ngidi ban se bai bro shisnam ngi menjuri kata ngin se bai bro shisnam katum kador baki ai nang tingi la kerpat ngila menjur ki kimik pa ban se bai bro shisnam at one time bangin na masuk ta instrument ngila kerpat ki kimik pa bro khat at least kador ka babiang ka government ngin se bai bro shisnam tingilong balik se sha the ndala poi sha the ki ong em ngin empat pediang ki ong te em ngin empat pediang balai namar ba kador kelempat decide ke kador ki ong namar balai hadin juga ta pingsange no yang i menen ong baka bos kan man sho la shay kasni kan man kan pelat ban wan shay ki khon hang ta ka jing kruma ngam nang song nang sho ngawani kendoi director i ong hana ba ngas ngau ila kran arta tien namar bai ong baka la los hadu nyau ko kralak kata ke MTC haka last year di ngamtip ki accountant section jong ke MTC ki I think kan kumno ya ke government bahadu kadu nong hadu nyo ko pralak kapau syai bang mingi ngi khamesiu dan fikwa bingin sai di kirisit hang ni ru man kasnem ngi siu ngadan nadu arpau lain nadu arpusa kadam kirisit hang ni na kata kadau kapau syai bet ba lese yo ka duko ka accountant section hang thi dan ai selendet ngi ngim tip ya kata henry ka perthai ka kran bet namala da ka government kan privatize lot brok hot ya ki services na kam tau pai ba la ba bang ngi chu la so thu bai ba la nyon bai ki beduk tina kata la da government kam sim kam hang ni kum la shay kas ni barok ngin wan kit bet khon bakti syas katrian kata di karang jung ikik mik pa kadai na la dangi ong ka bamsap ngim dan thliet ban ong ban ngim la man sakhi ka pau ko long bai ba ka bamsap ne ka nambam ru tang ba ka pau shay bai hang ni ba barok ikik mik pa kila dep si ka bai boss lagi spak ngut kila dep si bai boss balai te kan nang duna syu pedai katakan nyo ko pralang kan yo prala ka dulang kata ka antisipos kalay siya ite kata ka nyo kalay siya ka pisa ka pangingi ay man Kada kalai ha kan kumigi pa jongi ya kata ka nyo ko prala kru udim pun saya daga jingko. Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Kan nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.